Jadi yang aku pelajarin dari selama 6 tahun pertemanan sama Kezia, she's one of the strongest yang aku tahu. Dan Kezia disiplin banget. Semoga yang menuju wishlistnya Kezia pasti tercapai. Pepsi Cola, I'm a blue jean quarterback saying I love you to the prom queen in a Chevy. I'm John Wayne, Superman, California. I'm a Chris Christopherson, Sunday morning. I'm a mom and dad singing along to Don McLean at the levee. And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll. Marilyn Monroe in the Garden of Eden. Never grow up, never grow up. Mamanya dia berharap supaya Kezia menjadi anak yang lebih dewasa, tentunya semakin bertambah usia, dewasanya juga semakin bertambah, semakin semangat dalam belajarnya, semakin takut akan Tuhan. Everything I needed. That's right. I'm Mark Twain on the Mississippi. I'm Hemingway with a shot of whiskey. I'm a TV. 12 tahun semakin dewasa, terutama dalam iman, dan lebih mandiri lagi. Yang pertama dulu harus mengandalkan Tuhan di dalam usaha. Dan terus ke depannya, Abang bangga sama Adik. I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll. Marilyn Monroe in the Garden of Eden. Never grow up, never grow old. Just another rebel in the great wide open, on the boulevard of broken dreams. And I learned everything I needed to know. John Cougar, John Deere, John 360. From believing, looking for another way to save my soul. The longer I live, the more I see it. There's only one way home. I'm a child of a backseat freedom, baptized by. Kayak kalian udah mau ulangi waktu, kalian ulang tahun, aku gitu. Meskipun sebenarnya ulang tahun aku udah lewat ya sebulan yang lalu. Ya, pokoknya makasih udah mau teman sama aku.